Erza dan Ezra nonton yuk. Erza dan Ezra asik. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Erza dan Ezra keren. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my phone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Erza dan Ezra asik. Kalau onde-onde itu hanya boneka onde-onde, ciri khas dan suku Betawi. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my phone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.